Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin baki MDC na kalyang persya kilami jendat na kayeng dorbar na marka jingbam ailar usong kenor ya uba titos Starwell Khan bankren halor ka service rule uba titos habakren bat kinong tho khobor uloong bansyong hayeng dorbar omsngau mentoy shu namar lapendu no ya ka hok bankren bat ong bakam dei ka jingkren ka baklem nongrim Henry ka ba chairman ka yeng dorbar ru ula aya ka jing menjur shu uloong bakidang bun ki jingkren kim bandang hap banti bria Henry kim ailat bankren bat kila shu le jubor uloong ru bakani ka jingwan ra ya kane kamat ha ka yeng dorbar kan ra ya kalawai ki nong tre me kinong yalam kum ki MDC ki MLA ki bawan sansnem bat let sansnem jing siya kam dade bangi ong bangi walk out namar ka jing so ga jumi ndam jing mentoy shu ban chong house namar la khang no la pendu no ya ka hok ka juni ban keren kam dei ka jing keren ka banga shuyan ban keren kadai ka amendment ka banga lapu da ka lenti ka badai ha ka ba u chairman u badan buram u la dek priam nadu mencisi janwe nadu ka first day ka badan ka session hakabala omban submit the amendment ya ashwa ala gaji pi habadan community bill kadai ka hukum kadai ka rules ba beniat ya kayin dorban wala dangi kwa ban discuss ya to bill cuba ngidam kajing bom ha ya to bill kamu ngibu daga amendment but habang ngibu daga amendment ngikut iki clause balik ngikut cuba ngakut kawai ngalak berdiskus the whole bill keluar kentup baru khai tu kadika hok kejonga kabangan pak andili haba pak dilit kamut bang dan scope shu banyak kena kini bersutu ya kata kitu ki perlok mentan UCM kamtam ukeda uba le shu banyak kena haba pak dilit haji sisya maki kidei ki ruling kiba presiden ni gabil but haba ki present ni kabil haba ka house kuma kalau om kadon kalenti yang ni ki member bang ibu daga amendment tengah bu amendment haba ngabu amendment ngato delete ne ngato kumdoru u chairman u la adep ban pria but hagani ka order paper ka pamenta ka silu mo sa I copy habla par copy kaladon kani ka list of business hakaba on consideration of united kasih jaga bading don tribal Bat kumjur ya katu ke bawah lahang yang keren kepada ibarat service rule. Oh, consideration of the Khasi Hill Autonomous District Council Service Rule 2026. Akan di order paper hal ada. Bagadon ke amendment ke move dawa tidak lukan bat ban delete begini. Habang apa delete kamu nak kuat discuss. Haba na discuss kamu kasyong hati laki priang na yan. Kini maki iwan rai kabir. Kamut habang apa dilit. Kamut la dilit doon. Kamut ki ladaki ki ong bala dilit. Kamut maki ki basutu bakla. Tiada juga por usyaman ru umdai syu ban apply ka tuga rule ku ong ngene ka rule 84 bakla. Boong bagadi ka ladakadi ka amendment ka balong meaningless. Kumno kan long meaningless kani ka amendment. Kabadai ka service rule jom kinong trek. Balik warna ka amendment namar ba ka amendment kani ka bill ka bangiyo ru ngidang iyo sisi shwa banosisya. Take it ba. But ngalap go through kani ka amendment but ngalap sibun kilakuna. Sibun kijing tuna. Tenata kadaw kajik temu ke jonga bangun ra ka amendment kalong ban kerpat ka house. Balakum no ngin ra shwa syaka refer to as a select committee. Kila juja hakipor ki banswa. Habang iwan ra wat nakaliang jong ko ngalaw CM. Habang ki member nakaliang jong ka persya. Kimpat hun kiwan ra ka amendment. Ni push ka select committee. Da ka jingas tu jemut lang. Namar kani ka bil complete jong shimet. Complete jong ka isi shimet. Kani ka bil jong ka house. But habang ka day ka property jong house day man I like but discuss. Nilai mentan lah syu pendu jubor, lah hang jubor ena. Maka ni ngapan pau kadi kajing lek bian, kajing lek kabalong highly illegal, kabam don rule don ai, ban pendu sisir bapila admit ya ka amendment ke semua. 4 juta
Balik tin maglai mana, masan sedang ini ke amendment balik kitin. Apa kita ni kan numbers? Kitin imat kilom shiki, imat kisutu banumla banjuba, ni ngamtip balik. Re haba dan haba ruling debat sim ke responsibility. Debat ailat ini member mangilaya ke prosedur. Mde bang asyuyan klebe itu ban syuhala klebe itu mobil itu ya. Nada yen nada pak nada submit atau perbiang ya ke amendment ke jonga ya ikut motion ke jonga kenang bangan yo ban discuss. Habang iyo ban discuss kemudian iyo ban ajing mun. Iyo ban PNI, hai duna, hai katam. Katakin ke jing tu jongi ban long kinong mikman. Belum kumta terleng yun khot darba. Shu apply bida tu garul jongki kan le ka bomon tu. Pas kat bomon. Balik lah kuat keren dai. Dan itu kadang sipun kilakuna ibadan duna ni. Tangka pension rule umdan. Tangka leave nagamanta kinong tray umdan. Kinong tray bapli menta ang no kidon kam sim syuti. Under what rule? Sudan dan kiba pang TV. Dan kiba yo ijing pang kiba per bapli kiba hapsa dagi snam dagi benai bakin yo pang yo jing sumat. Kamu dan tangi. Nanta habede bat hapitip na em baka district council la form ya ka hakilai teli ki mau bersih. Ka eksekutif ke legislative bat ka judicial. Ya ka power jong chairman ani. Ya ka power jong chairman la kini no dari isi. Baru sih ka tahu chairman udah ni ka appointing authority. Ka promotion ruman sya ki lehi han ni po legislative. Han ni ka service rule come down show kata ka board. Dan show kata ka departmental promotion committee hapo legislative. Kamdan kata ki benefit kumlo bakin yo ya kita ki medical allowance ki jongki kamlong shy. Nanta ya ka DPC ya kata ka departmental ya kata ka kayak yung betul kadon gawin ka promotion mo committee balin head of CM hato hanta ka nungdan ka favoritism hato kata kalong transparent kalong kuat ladaw CM head ya kata di man head the way beliau belum independent bomdan singa day baka nung party taka day ka jutru ka jungaban pensawi kini ki barokan nanta ka bede bat ka polisi tungkam tungjam daga edin apply ni bantungkam yang diberi jungi. Kenapa diberi jungi kinumdo? Yo lesi lembaga di service rule ka plela di giwe pagi jay menre wala tap kamang nila kay ka bancay ni sinun sa gadin bo. Kidang bun ki eki banga nganang hapat pej benya bat pi benya ani. Henry Kim Island ni naman ka. Kira shula jubo. Kani kan raya ka future sa kinong tri kitong. Sampai ni ko pitay jungi. Ni man ka sansdam nila ban lek nila manwan. Henry gani ka day na kabanta yung kinong tri. Kiba pli kinong tre ni. Kay ka future ka jumti, kay ka security ka jumti. Bitre ni. Akan lugur kom. Kata ka day ka kabangi on ka service room. Nanta ka daw masong ba? Kajingle jumti kalong ka ba? Bakla. Am ailat nga ban discuss. Baka jing sisya nakaliam jung anak kwa baka ni ka bill kapag iwan ra sa select committee. Kam ailat. Nanta kam consult wali ki officer. Department di bawah fair tim dan tim TBA kan service room. Tikumno penyair service room. Yang ni, kung member di benar buram jangan negaya. Kamu kan sah. Mensyuah di por mensyuah PUI. Ngedon di komite di bawah. Nakaliang persya, nakaliang sensya, ngia keren lang. Iki kam gini deh juga council baru kau. Mereka kan isi mentang kila bulldoze. Kim Sultanat yang abangan keren mana katu ka amendment balik. Kamtam katu ka annulment. Tim kuat bangan keren ni ketua trading by non-tribal. Sila kuat balik jubur balik. Kumbaga no tiliki taki ya amendment kira minta saya apa. Di minta kasi ngara tu ka amendment bade ketua trade by non-tribal. Kapag penrung ni ketua employees itu license no, employees license. Minta kumno ya labor pinong employees eh. Nasutu kajing tu jengki kalong ba kikwa ba ban imbiang gitu ke labor license. Tak ada ki ikerten employee. Dan mereka jingkeli haji tu juga bara amendment kamu dan jingkeli juga kalau employees hani kamu ayu.
nong belat migration workers ne unong tray office na bateri kam sarkar na bateri kam pulit na mo bateri kam sipai na kadi man syai kan hibon ban ai ka certificate yano kadi man syai nama fi ong employees kam ong labor kamu labor kala employees minta mo tinata ka bang ako ang ni syai company generally talking I don't ngam so tanat kan gadin le ila shupuldos pun kam ya da shiki jom chairman namar menne chuaban sedang to ka second session ngayo tip ba dia don meeting yang kamu chairman ti imat chairman under their pressure ba la guide maki yo chairman kamu kata ka dignity kata ka independency kata ka jinglong banumlong bias kam dan show of chairman dan namar mau itu ba admin ka amendment page ka to order paper kumnon syukhan yang ate halo kanuno dai banga syuyang man keren katau dan kahoban lani hapor banga submit ika amendment reject hantu bakamlong taru udah nih buat Henry hadin bala pendi ko ada paper hadin bapila accept la admit ya ka amendment bersama kita sange yang akan keren kani kalong on parliament juga 4 juta po ka assembly parliament 4 juta apo assembly ngi keren hadu prak dai bejir speaker usha nomor pagirang ki issue bani keren ha parliament si beji beji menit kelong parliament balai hangi tangsar beji ngi mak se bani syam tangru baji na Malaysia habang idan iki issue gi kam habang iso bang idan kata responsibility dalam mata council na mata dai kulo hantam dia kan ka service rule kari ban lecture sa select committee apa ide itu giwe pada itu giwe do aji sya kung gato ka anon-nan ka ora atau ka aman-nan gato ka balong pemangalaong dalam hari liga dan nong remi namar ba khasal teli hima klok lang ajo aman-nan ka pemangalaong nama kita khasal teli hima kita lang ka ka jadi jimarat dong ki atau kan namanya kalau bagi lon ki Himalaya si ki ba Kim Yo La ban ban lei tiki apply no daga 1959 tadi tu